I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi klip na kanalu. Ljudi, današnji epizod ćemo raditi 8 stvari koje možda niste znali o Itachi Uchihi. I da, znači ljudi, ako se niste subscribe-ali na moj YouTube kanal, to možete raditi klikom na ovo ovdje dugme i da ne dužimo mnogo, mi se bacamo na klip. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Prva stvar. Čitav slučaj oko Uchiha masakra i Itachi mange i animea dodeljena uloga pozitivnog lika, uz objašnjenje da je izvršio masakr zbog trauma koje je doživjao kao dijete tokom rata. Također se ne zna sa sigurnošću da li je tvorac mange imao od početka namjeru da Itachija prikaže kao pozitivnog lika koji nosi teret zlikovca, ili je to učinjeno iz razloga produženja priče. Druga stvar. Itachi je jedan od rijetkih likova koji je znao ko su Narutovi otac i majka. Treća stvar. Itachi je sušta suprotnost Orochimaruu. On je poštovao svoje protivnike za razliku od Orochimarua, koji ih je podcjenjivao i omalovažavao. Četvrta stvar. Itachi je istakao da su njegove specijalnosti u ninja veštinama genjutsu, vatreni stil i shuriken jutsu. Peta stvar. Itachijev hobi je posjećivanje tradicionalnih japanskih kafea. Šesta stvar. Itačijeva omiljena hrana je kupus i loptice od pirinča sa morskom travom, dok je njegova najmanje omiljena hrana šnicla. Itachi je također veliki ljubitelj slatkiša. Njegov omiljeni je dango. Sedma stvar. Itačijeva omiljena riječ je mir. Osma stvar. Itachi je završio ukupno 340 misija, 53 D ranka, 152 C ranka, 134 B ranka i 0 A ranka i jednu misiju S ranka. I da, znači ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako se svidio video, ostavite like, sub, a mi se vidimo vrlo uskoro. Pos!